Faina hmalakna pakhat Swachhata Hi Seva 2023 tukin zing le Chanchhin Kolasib DC Office zola bawrhsap John LT Sanga Water and Sanitation Mission Chairman nibawk chuan hawng Vawiin Saihapui K a Community Hall Chanchin Thar Serlui bialtu MLA Pu Lalrinsanga Ralte Vice Chairman Vairengte Development Board nibawk chuan khuallian niin hawng Serlui Congress Block Media Cell chuan Vairengte damdawiin Community Health Center Laboratory Building sakmek chu a chung a likna sa hle niin an soi Clear to te chibe ule silram nga ki kania Chanchin Thar lo ngai thlak chhun chomang Faina hmalakna pakhat Swachhata Hi Seva 2023 chu tukin zing le Chanchhin Kolasib DC Office tualah bawrhsap John LT Sanga Water and Sanitation Mission Chairman nibawk chuan hawng Kolasib chu Faina Model District ani angin midangte anton tura nun man apoi mo thu soi bawrhsap chuan thoktu te thanem ngai da le teimakna zara Kolasib District chu ODF plus model ani thei chulom omati thu asoya Kolasib District som pakhat atangin mamid le Kolasib District a che ODF plus kannania model district kanni angin midangte anton tura Faina kannun kan hmana trulti in hetiang din hmuna Kolasib District ading thei hi lom omati thu asoya ne honna inkhom toibot saya hian PHE Kolasib Watson Division a hautu te antela kaishwai tu engineer ro sangi executive engineer PHE department Kolasib chuan Swachhata Hi Seva soifia nale malak dan tur sang te soifia nuwa he hunatel te chu DC office atanga DC bangla inkara rally niin kongsira bolna omte charfai na hun an mangzui ni Swachhata Hi Seva 2023 hi October ni sangni somni pathum Faina hapta lo thleng tura man tur ni a UDNPA lampo in tumpui helipata hun an man to thule helipat atanga circuit house thleng bollo an charfai thote an tar langbok ani Vawiin Saihapui K a Community Hall Chanchin Thar chu Serlui bialtu MLA Pu Lalrinsanga Ralte Vice Chairman Vairengte Development Board nibawk chuan khuallian niin hawng honna inkhom toya hian khuallian Pu Lalrinsanga Ralte chuan Saihapui K in anla nei ngai reng lo Community Hall Chanchin Thar ani le hon ani theita chu lomomati thu soin khotlang in tangkai taka an man nge be sei thu asoya Community Hall Thar hontak chu Saihapui K khotlang tan masona ro pui tak ani thu soin khotlang in rel bolna atan tangkai tak tur le wantlang punkhom na atan hun poimo tak tur ani atia khotlang mi pui te po in dimdoi tak le dot taka enkol atul thu soin Community Hall Thar Chanchin ani theina tura khotlang shrai tu te ne na an hmalakna konga mi pui ten an troi omna MLA chuan lom thu asoibok Serlui bialtu MLA Pu Lalrinsanga Ralte chuan Saihapui K khwa chu development an mamo hlea chumi awang chuan MLA ani ter atangin Saihapui K in masonna an nei theina atan thei to pachwa tu le MLA hun chung reilote a masona tamtak an hmu to thu asoya bialtu MLA chuan Saihapui K in mal somna dunga masonna an hmu sang te soin khotlang mi puiten thriselna an nei theina atan health clinic center thar da ani thu le thoktu tur health worker po da ngal thu te health clinic center building thar tur po sak ani tur thu te asoya VC house sak that ani thu te khotlang mi puin tui thiang hlim anin theina turin tui pam na tur solar pumping da ani thu te primary school building sak that ani thatni in an erong bol na tur chauka sak thar ani thu te khochung in kalpona konga PCC flooring siam ani thu le field pavilion siam that ani thu te soibok ani Saihapui K Community Hall hi RD Department atangin chengnoi som paruk le Social Welfare Department nuaya PMAAYG atangin chengnoi som pakhat an hmu atangte sakani a hall len zong hi adung fit som nga pangali awang fit som thum paruka zawani hall sakna mun hi bialtu MLA Pu Lalrinsanga Ralte chuan chengnoi khatin a lei sakani Saihapui K Community Hall honna inkhom hi pudania la VCP Saihapui K chuan kai shwain puje tluang lian thangan hun ser amangam ni chemphai kong repair na thomek chu Vawiin hi lir thei zo thei tur hon ni tur ni ma se contractor chuan kong siam tur chin bak ngai mo lai khwar neu te siam ngal adu awangin kong hon hun hi son ani a kar le thochan ni a hian hon ani don ti belko clear joint wai me chuan an soi
Serlui Congress Block Media Cell chuan Vairengte damdawiin Community Health Center Laboratory Building sakmek chu achung alikna sale niin an soi. Thu chuan siama tun kar thole ni khan Vairengte CHC Laboratory Building cheng noi somnga senga sakmek hi an tloa an sakchan tir komin kumbul po khan contractor te lungman le aman ruwa mante a thattok lo awangin asatu PCL fam ki ma VCP college veng chu building saklai amun nge ya kalchilin man rutchia chungchang hian lo soipui to niin an soya to na hian building sakna hi zo thokhat to ani a room partition le electric wiring tho me ka ni ma se man ro man thattok lo awange building chung slab chu ro atlem atlak hlek po in mun tam taka ro tui afar ni in an soya alik ti top tum hian slab chung lama rong war hnoi ani chungin aphui zo lo ti an soi hetiang me me kan khom ma son nan hatho ani hi alung chha thlakin a thin rim thlak ngoi an ti a thu chwa chuan an khom ma son na tur na tho a ani tur ang ni phak lo ani in lung oi lo na chang an shiat a hun ti po an tar langa kan khotana development lo kala te a that le that lo thu aro rel lai party worker te le bialtu MLA hian mo phorna sang tak an nei ani ti po an in shiat a hun tak zet ti in building chu uluk zok le ti that nge theina tur hmalakna om lo chuan na zokin hmalak an tum thu an soi ani Vawiin khan vanapa hola meichhia te ven himle andin mun choi kangkonga na thok tha choi moina zakapa award 2023 hlanna inkom wat sai ni a Dr. Lalrinsanga Ralte tlang nom hne na he award thi hlan ani Social Welfare and Tribal Affairs Department and Award hlan an buat sai hi Chief Minister Puzaram thanga chuan khuallian ni na man puya Dr. Arlal Thanglia na Ministry Health and Family Welfare pu inatel puya ni Chief Minister hian lomman thuziak lekhapui le pui safai cheng noi khachu Dr. Lalrinsanga Ralte hne na hian hlan ani a lomman dong tu tur an thlandan le adong tu tur Dr. Lalrinsanga Ralte chanchin toi zoram thange Director Women and Child Development le Member Secretary Organizing Committee chuan asoya te fung poi mo tak tak som an nei thu atar langa chu te fung atang chuan adong tua an thlantak Dr. Lalrinsanga tlang nuam hi aron langfia hle ani ati Dr. Lalrinsanga Ralte hian Mizoram pon lama meichhia te har sana tok te chan chuan na voi tam tak alo thok to thin ani David Arle somtluanga member Organizing Committee chuan lal zakap an kumsang khazara somkwa pakhat kumtir lam South Lushai Hill Superintendent CS Morayan Koshi Khwa Anula Aphutna Waisin taka kan hnam dan ani lautia alo hnial dan le indo zui dan chanchin toy soina aneya zaka pahi fan ai lal do khama sailu lak lal fapani in kumsang khazara somthum pakwa apiang ani Mara District Congress Committee chuan Nimin Khan Laila Hola Special Conference an manga Congress President Lal Sotan Mizote Sakwa Christian Chanhim chu mutmo hnarmo ane angai ti asoi Pulal Sota chuan Christian Sakho noi bautum to BJP an thopui don lauti an soi hnua thopui le zel MNF party te BJP thopui tur lau po chiang lau Chiana siam tuma BJP Mizoram an len theina tura kong sial to chau party ZPM te chu ramlen sakhwana atana himdon lawa in ngam na ani lauti asoi Mizoram in tuna amamo ber chu pathian ani a pathian le ram da masangam shwai tu kan mamo ati he huna thu soi tu dang zaudin tluanga MLA le CLP leader nibawk chuan MNF sarkar chu athutiam hlen lawa pu in cheng noi thum semtumin cheng sing ni sanga an semvel nil nyola athu in leyan vera athu in kong chong an siama athu in Assam Rifles an son chuak ti asoi atira thu athu chu Chief Minister in asoya atakati mutor si law ati MDCC Special Conference yan MDC by-election na itura siya East 1 Constituency Congress Party candidate tan Efla Loma mapuan ni in MLA in Thanlaw tura palakbialading turin IP Junior puan ni a Longtlai West bialtu MLA si ngunlian chungan thu asoi bokane Khatizong Chanchin Thar kan puan thei chu ni